warlamni lu tarchiqsa Amerikaga jibdi iftegni kangi kobdig nangte. Jonchi jibdi litum badab konsam choko ware kobdir nanga yopabjin. Ndalu yang zonyuk janga yerlong ta jibdi litun nangkab. Sewa dabchakchu suglav donglin jibjan la lutub khur tapsa. Nang simgar nyangtum perwag joja damjerte. Zamlangar zonyuk chewi sakir ni pepi jonchi jibdi litun gocha patang. Konsam choko ware kobdir da konsam choko lamtung ganzaram zig. Jarbi popchang ta nyamahni granga nangchar yopa. Штедар гавицуам нерни немнерсим говоря ки ёпарахтин. Штецим нерчик нема Америкага жибди техник хангамжириодан гочин намби консам чуглам жака живадам жил. Тепца кангцоньюг сертав ден санган гванзен жомба. Хиган дравида yang лагни консам чуqib jonchi jibdi litun бацур ковдер да жогланг тингдин чимбо тамбам держонангадаг. And His Holiness said he's looking forward to a great discussion, to sharing stories, and to a great debate. Консам чуq jonchi ngochit sur tингдин чимбо ёпапсонгадаг жан. Ngih samnan dana kongoluri nga nang jemba ga shigli yakshu zgri nyam ga yonna yang ndibilo ni granga nga chu talam ta kobdur figu shung yopi shchelu nistong chirgalo ne ta ware nga chu daram salar chartam jirwa thangma tang te chaq yolla kongsam chuqi kobdur jayab kangche da phansin nyam nyu khweji abjoglang tang zab nang thapa ga tigri yopar sunga mabzada khongni dar gonglo ja cha chabdin yenang tigri salu yopar sunga de chetang Jan yang nyamah niranga kobdur tinang abjon chim niship tsadig jarkab chigni nipchar yopam derjonangada. In Africa, Asia, the Middle East, and Latin America, and this will be the 7th annual. Ngatsu kobdur ka kongsam chugdalhan kobdur kalirim ter zamlang galang chin Amerika de Asia. Khchirshar yirtak khagda Latin Amerika sukhzo nyuk changa yirtak khag chigni ne jonchi ngochda niship tsadig chechar nang yopam derjonang songla. Yang Australia jerkab ta tenja chakwa khwarnjur da jibdi technik khangang gwanzin Steve Kella lene chang kongsam chuglam jaka juyo chang khungib kongsam chukop sonchin nan zamlang la jibdir gupatang jongjir nga chu jibdi nyamni fshar guwa shikchip songgandig chim derjonang song. So His Holiness' message was one of hope, peace, and particularly love. Because with love, that forms the basis from which we can build peace. Kongsam chukwi salo takhulam nen zamlang la jibdi gukal chimbo yambatang jongjir nga chu mambur chewin zamlang ta jibdi nyamni fshida mathab na chenkam kangar tawa nyamrib da yongdu glam ne sir guwa mangpo sel khahu yambi kongsam chukwi rewa da jibdir guwa songgadik haga thogo miksal chwa yonna nga chu jibdi tin tapar kwa nanggadik chim derjonang songla Amerika nang kongsam chukwi chelo nirtong chonga glor zikur damjela Amerika ga jibdi technik hangta zigjib nang yopatang Shchelo nirtong chidrik lo ne jonchi jibdi litum bab choda kongsam chukwa ware kobdur gumzik nangte tarti ware malov dan taqtaq nrub jambari jigarni ejarang wang longchin kangap sarngopalo bedaf nyam par shogrig nang kwan osir nigayin